Tlhogo ya maloba ka go ditaba tša SABC Snuki Zikalala o retile mošomo wa Mbhalati ka go ditaba tša seyalemoya. Zikalala boletše ge boleng bja ditaba tša SABC di bedile maemong a godimo nakeng ya ge Mbhalati a be a swere maemong a gagwe ka go SABC. Zikalala o hlole a boditše batlalehong gore o be a itheta le go ikgantšha ka boikgafo bja Mbhalati. She changed the conservative, white-toned station to a national public broadcast station. Mapule finished off at news on a high note. Mapule finished off at radio news on a high note as the first black woman at the helm of radio news. She had a clear agenda of effecting change and empowering black women in the newsroom. Mbhalati ibile molaodi wa mathomothomo wa mosadi setešeng sa Monkananonene le SAFM. O retilwe ka go thola bagatši ba hlwahlwa nakong ya gagwe bjalo ka Mbule le Xolani Kwala. Morwedi wa gagwe o retile mošomo wa gagwe. Various medical interventions were attempted, but they were unsuccessful as the damage to her lungs was irreparable. Her lungs finally gave in on the 17th of March 2022. O retile mmagwe ka go dira tšohle ka moka go dira mošomo wa gagwe gore o bonagale.